Sizge karşı ol, düşmanlık kılıp atkan adamdardın akısına dua kılыңız жақшылап. Kudayım oşol tuğanıma жақшылык бер, insap berdi. Biz dua kılışımız mümkün da, oşo ölüp kalsın dep. Antpеңiz, aga жақшылыk dua kılыңız eyt da. Antken az sizden dua ümit kılbayt da. Eğer de siz biröge dua kılsanız, oşol siz dua kılgan adam sizin dua kılgan ümit kılbay bilbey turgan bolsa, anda perişte sizge dua kıltır. Misal üçün, bul men dua kılat da oylogon kütkön jeri jok da. Ana men uşuga dua kılsam, bul men dua kılgan bilbeybi, perişteler uşul duanı özüne kabul bolsun deyt da. Dedik ben dua kılgan жақшы dua özüm emne kalasam, oşonu kalap buga dua kılsam, duam özüme kabul bolot da. Al em özüңүн duşmanıga dua kılsan, ağzını bar, günüge muhtaç oturak ayaldardıkı. Erkeklerin biznesteki partneri var, jaman göret misal üçün de, je bolbosam daha birösü var. Oşoga dua kılыңız, o Kuday Taalam. Oşo dostuma жақшылык бер, денсаулык бер, иштер өсүп кетсин, бизнес өнүгүп кетсин, акырет бер, иман бер, намаз окуп калсын, жаманды көрбөсүн дуа кылсаңыз, периште саңа дагы деп. А биздин дуабыз кабыл болушу 50-50. А периштеники 100% да. Ошон